friend apo medyo nanayunan man dati population ti INPG kasi apo taglalo ta duman ti natiliw ti drug related cases en apo. Manot bilangan sir? 137 apo. 14 ti female inmates tayo. So, violation din Act 19165 bilang sir? Bueno apo, Jack Mariro apo kit around 50% ti ada kaso na iti drugs iti INPJ. Katagpupan ini bilang di balot sir, manot tawag ti katalganan? DJ Jack Mariro apo kit 74 years old DJ Kalakayan dito yung inmate tayo apo. Dalag mo sir, kasi naman ang FBI. As of today apo ket madama pelang deti nga matry trial di kaso na ket diti ang mundo apo no manontomit ti sentensya na or baka ma-quit or ma-dismiss na apo. Mano da sir? Adda nakaundik nga apo limang PDLs to nga may biyahe ket your orimi lang apo di kiti papeles dan nga requirements nga mapanid jay New Bilibid Prison sa apo jay Muntinlupa City. Ano kaso da sir? Di kaso da apo ket adda homicide, adda met acts of lasciviousness, adda may saget drug related case apo ken adda pay met frustrated homicide apo ti kaso na.